Thlir tu zong zong te chibai vek ule Hruaina eng weekly round up hun kan lo thleng le ta a kan ko shan rong bol na sang sang chen chin I lo thlir hawang u Sinot Hnuaia board le committee peng sang sang an thu Sinot in khom puya ta na board le committee peng sang sang te in ro man lok na committee chu October ni som paria tho chan ni chang khan nei ani October ni som ni panga theological education board an thu October ni som ni paruka Sinot Hospital Board and two October ni som ni pasaria pastoral committee and two October ni som ni paria ta education board le October ni som ni pakwa SNPB and two meeting sang sang hi Sinot moderator Reverend Dr. C. Lalremsangi kai Hruaina meeting a hian secretary report le treasurer report te ngai thla ka ni nuwa Sinot in khom puya report to secretary na buat sai te ngai thla ka soi ho ani Sinot in khom puya ta na board le committee peng sang sang te in ro man lok na meeting a hian secretary le treasurer te report ngai thla ka ni ba ka kum sang ni som ni pani le sang ni som ni pathum budget ro man na te phar ani Sinot Hnuaia board le committee peng sang sang te November ni khata changani thum chungin an thule ang hetiang in November ni khata Sinot trust committee November ni ni a Sinot social front November ni thuma Sinot worship committee an chuang Sinot hospital dur tlanga college of nursing main building thar hon na le hlan na nei ani October ni som ni paruk thole ni chonhudar khat khan Sinot hospital dur tlanga college of nursing main building thar hon na le pathian ne na hlan na in khom nei ani building hon na hun hi hospital director Dr. LH Thanga Singh Soni na kai Hruaia Mizoram chief minister Puzoram Thangan main building thar hi ahong ani building thar hon na hun man zo hian nursing college hall a in khom toi nei zui ngala ni a hemi hun hi Reverend B Sang Thang executive secretary in church hospital in kai Hruaia Dr. Lalbiak Moy ngente architect ne na changin technical report ngai thla ka ni a Sinot moderator Reverend Dr. C. Lalremsangi thu soin pathian ne na hlan na huna manga chief minister Puzoram Thanga ne na changin thu soi ngai thla ka ni bok upalarin mo na Sinot hospital coordinator le Sinot secretary in lom thu soin Reverend Lalremsangi patsuaw Sinot finance officer in Malsom na in income atin ani College of Nursing main building sakna hi December ni khat sang hi som pasari khan bulchan ni in September ni som thum sang hi som ni pakhat khan zo fel ani a ramfit sang rukzan hi som libial azawin chongli asakani a asakna hi LB associates tenan thoka administrative office lecture room laboratory library audiovisual room auditorium computer lab le thildang omtura ruaman ani building thar hi North Eastern Council atanga summu cheng noi zariat somthum pathum hanga sak ani Mizoram Christian College in Thisenpek Runpui voluntary blood donation camp an nei Mizoram Christian College NSS unit te chuan October ni som ni panga khan civil hospital blood bank tan Thisen unit som nga pasari an pe a Thisen petu te hi mi pa somli parukle mi chhia som pakhat an ni MCC NSS volunteers ba ka zirtir tu le staff tele state NSS officer cum deputy secretary government of Mizoram Dr. Zirlian ngu rapoin avoi som pakwa nan Thisen apeve ani Mizoram Christian College hi Mizoram Sinot din ni in October ni nga sang ni som ni khan hona ni a class po sang ni som ni changa sang ni som pakhat session atangin chan ngala ni tun din huna zirlaiza ni som thum paruk le thok tu principal le staff mi som ni pathum anom mek ani Mission Rongbol na sang sang longai thak chun zamila Nepal Mission Field October ni som ni pathum in rin ni khan ring thar panga lali swa zui turin anin pe Jharkhand Mission Field October ni som ni pali pathia ni khan field chum hun sang sang a ring thar pakwa lali swa zui turin anin pe Lucknow Mission Field October ni som ni pali pathia ni khan Lucknow Mission Field chunga Methipur Koshan Biakin Thar zu field secretary na honga Biakin Thar hi bungkon Koshan suma changa sakania honna in koma hian ring thar pathum la liswa zui turin anin pengal ani Siliguri Mission Field October ni somni pali pathia ni khan ring thar pathum la liswa zui turin anin pe Assam Mission Field October ni somni pali pathia ni khan ring thar pali la liswa zui turin anin pe Orissa Mission Field Adava Pastor Bial Chunga Chibra Guda area October ni somni pathum in rinizan khan film show ne ni a Bial to Pastor Reverend Raju le tlangwa soma evangelist and boy puya
mi nan hlutin en tu po an chan hem hlea amai ro chu van doi thlak takin film show azo main projector acheta tlat meya apui hle ani aram mi te ran khamlo hle arim chang hun danga nei le tum ani October ni som pakwa thole ni khan malia pungar adawa biala le October ni som ni pani zir top ni zan khan sona koranje gilakuta biala te film show lotling takin nei ani to bok October ni som ni pali pathian ni khan ring thar patni la li swa zui turin anin pe Arunachal and Assam Mission Field North October ni som ni pali pathian ni khan ring thar la li swa zui tura in pen oma field secretary in hunaman pui ani Home Mission North October ni som ni pali pathian ni khan mar para north biala ring thar pasari la li swa zui turin anin pe Presbyterian English School October ni som ni paria thole ni khan samlukhaya PES program in supervisor of schools pu PC Vanal Hruaina akal MSSU le sin for board site TV le YouTube kaltlanga Christiano pangpol rongbol na sukal pui mek ni in October ni som panga tangin ti chwa chana ni a he Christiano pangpol rongbol he kartin zir top ni apia nga ti chwa tum ani Sinot Relief Fund pek ani tun nai har sat na sang nei te na Sinot Relief Fund atangin chomdol na hetiang hian pek ani puk jing khwadam lo mi pakhat hena cheng sang riat muan na venga dam lo mi pakhat hena cheng sang riat saitwal khwadam lo mi pakhat hena cheng sang riat le mel thum khwadam lo mi pali hena cheng sing thum sang ni pek anni tuna chuan Sinot moderator le executive secretary the program lo ngai thak chun zamang Reverend Dr. Silal Lira moderator November ni khata changani thum chung in Sinot income pui in board sai na Sinot committee le board sang meeting a thuanga ninga a service board a thuang Reverend Lian Ming Thang a silo senior executive secretary November ni khata Sinot trust committee a thuanga nili a Sinot partnership committee a thuanga ninga a service board a thuang Reverend B Sang Thang a executive secretary November ni khata Sinot trust committee a thuanga ni hnia Sinot social front committee a thuanga ni thuma Sinot worship committee a thuanga ninga a service board a thuang Reverend Kelrin Moya executive secretary November ni khata Sinot trust committee a thuanga ni hnia Sinot social front committee a thuanga ni thuma Sinot worship committee a thuanga ni lia Sinot partnership committee a thuanga ninga le ni ruka rescue home program in Champaya akalang Katizong kha tun chumatana weekly round up pun kan man the de chuni e